Lasai menstep ke Sitarik Februari arhajar arpun riu hakapor lasiteng. En wan pai biang Messi nakamta ke Inter Miami haka jingile kai perlok Persia ke Atletico Nacional. Hadin ba ke Inter Miami klamat no ke jing syariam haka jingile kai perlok Persia ya ke klub Alianza Lima kabari ke klub na Peru. Kumta lasai menstep kan sai kai perlok Persia ya ke Atletico Nacional kabade ka tim ka klub na Colombia. Bat ka jile kai kandai hakapor lasiteng menstep. Bat ka jingile kai kandai halaying jong ka Atletico Nacional kata kamut Syabar nalaying juga Inter Miami. Kadba ka Inter Miami ka New tarik Februari arhajar arkuhun riu kan selekai perlok Persia ka Barcelona. Bat kandai kandai rukum sibenta hakaba ka Barcelona kan saai kublai kadu yau Messi, Suarez, Jordi Alba. Bat ka jingile kai kala bandai kamno tane kala bandai ha Ecuador. Ka Inter Miami hak jingmi madan ke banding kong manta usnem arajar pun riu kelamat jing syarem. Kadba lasai menstep Persia ketika klub kepada na Colombia kan deka senbi madan ke baar na kemta ke Inter Miami. Kata manta usnem arajar pun riu. Ti tungan sepej lasai menstep lahato ke Inter Miami kan madin yang jing syarem lane kan mad ya kan nam job haka senmi madan ke baar menta usnem arajar pun riu. Kata syuapan stang jinekai haka MLS haka bah haka senmi madan ke jinekai haka MLS menta usnem menta ka yom. Kata haka ar tarik Februari arajar pun riu haka por prabje menstep ke Inter Miami ke sekun Persia ke Los Angeles. Kata kamut bagi Inter Miami Messi ke haban kun Persia ya ka Los Angeles ke badonya orang ilekai uson. Ti tungan sepej suala saya menstep kesenmi madan ke baar ke Inter Miami mentaus nem arajar pun riu kan mata ke jing syariam saja senpat lane kan nyono ya ke jing job ku play sibut.